Yeah, ebusuafo esamo wachi emama ha esamo wadwo ebion de baje Ghana television ya so audience bonde so subscribe ya ma follow comment na share na bibia entimi enkoso wano na the flight and also yasamo yemusu bia wana chese nsemo yedi ahim obi asafo na nyina no wo se etimi de ba eba besum ya just akase na be ma ya boafo brand bidom timbo ya chidom ya Glit and Glow Cosmetics Samsung General Organic Foods and Kinaata Herbal Center ebusuya senya dane da metai eno kanu didi yes renko papa ko na kopie mo makache numbers no ayedi ahim no frɛ wo mo na eno mo ento kese sina bia abrenya nan bibia ebetimi akoso kama medin amejeso medinana K jesi abranche nebusuya yebusia se nwumtuni be no wo man Ghana mu a kame akoso ase dodo na enim ne yire dodo na so nim se bi wo ma anase woni ma omunya bɔ nwum ba ko mienu pɛ no matu e de afiri ma afede ya sei wo free ama no ne ababe piem wo man Ghana mu nipa epu kokɔhwɛ no wone ne yire wo sa omasa wo emma miantafo mienu esan e de wo ababe piem na ebusuya se ne nipa ebontre ha ekokopie omo se omo bekwa akosi omo ewo ye wiem hyangina bia meche Kotoka international airport na busuya ye ba ya na afi ye body rom se eye nwumtuni bayi empoa maina ne ehusima ye basisi a oh doc say waba enye boko doc awona no aye din no nyina so aye hye afi aduane ton ye ma no se ne yemu ye no kukuru nso nya stomach o se den heartburn so asa be ka ho dem kra ni minim se fi abayi force na ye no I don't know test results na try say we malaria won the moji. 3D. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac and a tinatet malake. Fama no nano ho betono. Tinatet malake and tinatet tomac. I'm on my free. Tinatet malake eyema obi a wanya malaria fever na tinatet tomac mixture eyema obi a wanya heartburn indigestion na ne yem eye ne ya tinatet adroi FDA ahwehwe magia tum se eye ya ebusuya esamo akwa ba bio Ghana television show ni audience wo modern say wo subscribe follow comment na share efa emaye ebusuya ukai enyom praye ya san ba bio Angelina what you say aha I am shodi a one ukai sa nyum ni nyina o ma ebo ye frɛ mo praye na busuya wonim hwe eba na sa nyim se dia na kyese o man Ghana mu ye ni agye ho papa pa na praye abusuya enkofo miensen de frɛ ye bɔ ne ma ne praye tenten praye tieti ya praye ho no praye tieti ya sem na ye kan on se wote wo nka ache yie pa wo man Ghana mu abusuya o mutu kwan kakra kokopie mu e wo abochire na nanse ya sema praye tieti ya ne yire o mabba tum kyese ntafo na wo mu free aboti ababedu o man Ghana no wiem hyangina bia ho metre airport ho no no ko ne kwafu ani kokofhwe enkofu epu kokofhwe na praye ye hu wache na okoshe hin na waye tenten na oyire na kyese se wanyem na yire odintafo piu na ababe piem ewo o man Ghana ma kyese enkofu di ase gene so bone gongonga eni yoyo se praye yete won kanche we de ye sure se ba wa ba after se wanyem oyire wo ba kyese wo ba be piem o man Ghana me you are expecting a latest song a praye tietia as don't worry cry latest in the bronye ya bai ya ni mo na de abusia yanko na kokofwe Ghana fo sebi welcome massive welcome omo edema praye tietia ene ne yire ene ne ntafo yo mo be pie mo Kotoka international airport ya ba afidi aka bia no ya de beto aso mo
I guess you be see any na praye you be see you are welcome akwaba Ghana for say omo afiu ye papa bushia ya dia saka se na be ma boafo be ti boy ti do ma ya great anglo cosmetics Samson na general Ghana for anything na tet herbal center Srenku papa DDA ko na kokopie ti na tet for akache numbers no na ye dia him no frɛ omo na no mo to kese na bia entimi enkoso kama emfa ma medium jeso be no sonfo na K Jesse Abrantie me da saka se na be ma me producer on duty na monopole chachi for Kimberg me so update say me baba sumo medium jeso me de nana K Jesse Abrantie e ma refi so be subscribe be comment be follow na fe wa share e de amaye na bisua no ase adore kese pa e ma hwefo nyina chi e mama ha ye san e mama adwo ebio e brese mu no me say no de hye mu akra me wo London baby am wo ye Walthamstow wo we hie nkun yi bi so wo Manchester wo Birmingham wo Northampton wo Southampton Milton Keynes outside London baby wo contact me mami wusu anase Helena baby a wo bia so far as I wo betua wo postage ye be postu e de abrel so wo ye kokko so wo ye tuntum wo ye ho ne ho kala bia wo ye wo bi ho ye fita be enku bia wo pe bia wo benya bi ana obi wo ho a wasra I had enku no odin no na ma ne kala no ni body na ye basa hydroqueen no asay kala no na se wunya glitter and glow na wo start beginning no ube hu se repair wo kala no ube ye kama ube ye kama say de mi gina hoy small girl hey enku no baby anya fe na wo betete samna asra wo ho obi wa na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks bibia anomu ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwe wo ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enku bia wo pe bia wo benya bi na me de me kan landing for contact me a bibia wo bia me de bebrel me wo fie 24 hours enti anytime bia opesa wo frame numbers me enu nyina so a ba bia wo bia de how bia wo ka kire me a me sort problem na ma glitter and glow na ye wi ani aba organic product so konkonte enkate rere edien esese kra de wache powder ye wo prekasa powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe na brown anase Mr Santiago eba landing so a contact mami wusu ya Helena bibia wo bia no ye di bi bebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye glit and glow.